I pozdrav ljudi, ja sam Marko i ljudi danas idemo vlog. Danas ćemo ići u Zagreb. Sad čekamo da se moj tata vrati, to je mama otišla po njega sa posla, koji je dežuran i onda idemo u Zagreb. Da vam snimat ću jedan dio puta, ali neću sve. I onda se mi vidimo u Zagrebu, to može? Evo ljudi, došli smo u park. Sada ovoga gledamo te malo bicikliste i to. Sad smo u Maksimiru i onda ćemo ići u zoološki vrt. To je današnja tema. Napisao moji pacijenti. Ajde, mi se idemo tamo kod životinja.
I evo ga ljudi, mi se vraćamo, sad smo još u Zagrebu, kod Arene centra i sad se vraćamo doma. Pa se mi tam vidimo, može ljudi? U ovom bilo nam je zabavno, u Zoološkom vrtu. Mi se tam vidimo, hajde bok. I evo ljudi, mi smo se vratili kući. Uglavnom sad ne znam da li me dobro vidite u svijetlu, zato jer mi malo lampa nije dobra, neke krivo je malo posložena, ali uglavnom ljudi, evo mi smo se vratili doma. Vratili smo se doma, sad uglavnom i danas je bilo lijepo što sam ono snimio u Zoološkom vrtu. Uglavnom, ja ću sad montirati taj video, a mi se vidimo do idućeg klipa. Pozdrav!